Di meha Remezanê de ya ku ji bo alîkariya jar û perîşanan tê nazkirin, buhayên kel û melan li nava bazargeha bajarê Girkêlekê bilindtir bûne û barê xelkê girantir bûye. Rûniştivanên deverê dibêjin ku bazirgan pêdiviyên wan ji xwe re dixine derfet ku sûdeyekê di vê mehê de jê bi dest bixin. التجار مع الاسف بضميرن اسعاري سوكي قلكي بهانا تتشي مثلا قوشت كيلو قوشت بريا روجيه بنوطيبو بهشتيبو هات تتشي بصديه بصدو دهايا تتشي مثلا فروج بيسو ششابون بيسو بينجابون ايرو بوا بيسو نها بوا بسهي يعني اف تجار شبات حكمي باسعارات كن مع انه دولار داكتيا يعني قالك غوري سعرات دولار بفروشن مع الاسف استغلال تكن قالك يا تجار تتشي خضره نفس الشيء تتشي مواد غذائيه نفس الشيء يعني الي حاسبه البروانه على اساس بدولار فروشن حمود ضرب دروا Şaredariya bajarê Girkêlekê dibêje ku ew rojane li nava bazargehê digerin da ku buhayê zelal ji bo kel û melan nîşan bidin. Lê ji ber nearamiya nirxê dolar beramberî pireyên Sûrî ew zehmetiyan dikişînin û endamên komîteyên disîplînê rojane gelek bazirganan seza dikin. بشكل يومي جولاتنا مكثفة. هر روج ام li bazirgehê digerin ji ber nirxê dolar nezelala rojana binpêkirin hene û em wan seza dikin. Em ji bo nirxê dolar ku ne ewleya zehmetiyan dikişînin. Bazirgayên xwecehî li nava bazaran dibine xuyakirin ku bilindbûna buhayê kel û melan ji jêderên sereke bilind bûye. Bi taybet yên ku ji dervî herêmên wan tên û di dergehên sînorî de rastî gumrikên bilind tên. Wekî dergehê Babil Hewa yê di navbera hikûmeta nû li Şamê û Tirkiyeyê de û dergehê Sêmalka yê di navbera Herêma Kurdistanê û rêveberiya Xweser de. باطل رجعات بشكل عام يعني في طور كمان الدولار نزليا مواد حمول يزمينا مثلا نقول هر موادك زيدي 5 دولار او 4 دولار او 6 دولار تشوسر مثلا بالنسبه زيتي جاري 24 دولار ابو انها خاصه 27 دولار 28 دولار وكيما وبيجن جمرك بهابو عم تشكي يعني حموش دولار بهابو دولار خو بهابو Di demeke ku rûniştivanên herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê di zehmetiyên agurî de derbas dibin, di meha Remezanê de buhayê kel û melan bilindtir dibe û êş û azarên wan zêde dibin. Joma ew dengê xwe bilind dikin ku saziyên Rêveberiya Xweser, hikûmeta nû ya li Şamê û zexma xwe bide rewşa wan û çareyekê ji nirxê dolar re û bilindbûna kel û melan re bibînin. Cîro Mîtanî, Dengê Amerîka, Girkêlekê.